Om Swastiastu. Inggih alit-alit sareng sami iraga sane mangkin melajah tegas pidarta lan tata cara mapidarta. Pidarta inggih punika bebawasan mabasa Bali sane daging pikayunannyane punika kawedar ring ajeng anak akeh sane menetujon napis sane luwir kebawasan presida keresepang tur sida kelaksanayang ring kauripan meparejana. Tata cara mapidarta. Ring sejeroning tata cara mapidarta punika wenten mekudang-kudang soroh. Luirnyane wenten pidarta dadakan, pidarta ngawaca naskah, pidarta tutur, lan pidarta arda tutur. Pidarta dadakan inggih punika sang pamidarta punika nenten mabuake utawi kepaku sara mabaos ring sang sareng akeh mawinan nenten nganggen naskah pidarta. Pidarta ngawaca naskah inggih punika sang sane mapidarta punika ring pertemuan resmi antuk ngawaca naskah pidarta sane sampun kasiagayang. Puniki sering kemargiang ring kala ngwakilin pejabat sane nenten mesdayang rawuh pidartane kewacian antuk sane ngangganin utawi ngewakilin. Pidarta tutur inggih punika sang mapidarta punika nenten ngangge naskah pidarta. Puniki kelaksanayang antuk anake sane sampun waget mabaos Bali utawi rikala para siswane ngamiletin lomba mapidarta. Pidarta arda tutur inggih punika mapidarta semilisan. Pamidarta muat ringkesan utawi unteng-unteng bebaosan sane kekembangan antuk basa tutur utawi lisan. Singgih kadiasa punika presida aturang ditiang ring raina mangkin kirang langkung ditiang nasgung rena sinampura sinebitiang antuk parame santi.